Tala Fou o tala mai Ausetalia. O se rima New South Wales le tangata muri wa moria o no so tanga I se whainga wha soli tu la fono whita wainai le sawaina o whanau. O le masina o mati o le tausanga na teneina a matai le whai o suenga ia leo New South Wales ia I lātou ia talituruina no lātou whaasoa ma mata iato na I whanau o lo sawaina ma whai ia lātou fono tanga I rungo o penga ta whailangi. Whai mai o niso I lātou ia au mau I isi se tete o Ausetalia ma atunu I whafo ma o le suenga o lo ngarurue whaatasiai ma leo a stete ia ina ia sa idia I lātou o lo o whaia pea I eitu ainga solitura fono. O le a whaamarosia company wa alele whaamalama I tangata le mafua anga e alai o na whaatuai pe whaale au ngā ina fo ini whai ngā malanga e anga I ese mai masini I lalo se whainga fo o le malo o whaalauloa mai le so wa anga I saola vai le tūlanga. O le minista o whala wa inga Catherine King na ia fola le toi whatu na inga le ufaya nei le malawa alele I sini. I lalo ia inga fo e tatawai I company wa alele o na wha manino le wha le au ngā ina ma le wha atuai o whai ngā malanga ma o le awhasosoani fo I la lei le maua I tangata malanga o wha matalanga sidi atu e wha tatau le au unanga le company wa alele. O le a whaia le urua isu eina o tusi o ia wha mamunga le tausanga nei, ma lono winga o so se wha o ngā ina se o slots po o awa noa, o le a maua umai I ma whaia wawe I se fufo. E le aise suinga I le tūranga o le wha ngā iu ia ai o le malawa alele, ma lana o unanga I lalo ia inga fou, a o le a se piriota o le recovery period e fesoso ni ai I le malawa alele, e so ala upule wha tuai I malanga, e mafua mai I le wha le tonu le tau po o nisi a fianga. O se ria sua whaia Antonio Spitaleri e whasafuru iwa tausanga na ia ioina na morianga le whamasinonga whai tumalo I Brisbane I le vaisonei. Ilo na au fiai I se sori ngā tū la whono e whatatau le kiliwai no whala au whasaina. Whai maila 9 News na ngai ese mai Spitaleri mailo na whale I Lilyfield whatasi maseisia li a ngā tumo Brisbane tausanga lua whasafuru iwa masino o kitopa. Whatasei mana vai ngā tupe topsa nau whasafuru wafe. Whamoe mamori atu le tupe rei le kāpaka o se tasi malai tā polo I le tu isautu Brisbane, whai mai o le tutongi leo le uto le whala au whasai no le MDMA e tu samara se lauri masfuru kilo lo o au fia nei malienga. O le whala au whasai nei Brisbane na pesuia ai ma se isi substance ma whai ai lo le fofua ngā leo na e whailoa ai ma Spitaleri e whale au ngā ina le operation. Na vai ia fo I munimuriane Spitaleri o lo toi wha fo I le ato tupe rea I se tua tusi I sini. O le whaasaranga o reari e se fururua maasina le wharepui ma le polo a inga whato ama whaina tatala I tua pe a umona turi le lima maasina le wharepui a e fōringa o savari sao lava I tonu o ao leo a o whenga iei leo na nā ma lātou suenga ia I lātou e sori pēle tū la whono I le whatawina ma le whaasoa I nātu fuala au whasaina. Wa iei nisi whamaumunga whaadilorilo o whaelo aile mea moni e whaatatau le ngā ruenga le au tūsipaka le Sydney Council. E to tele le au avata avale māsalo iei se au whainga e tau o na whaamaniaina pe au sia le au tūsipaka I le aso. Ma wata ua le ripote le 7 News, wa iei neini whamaumunga whaadilorilo o lātou mawaina le City of Sydney wa liki mai itua. Ma waatangi ai, le lu I tau o lo tuuina fo I inspectors a le council ina ia tuuina ai whaasalanga I avata avale e la ai tua malelaina pe le usta ia fo le tu la fono le pakaina o ta avale. O whaamaunga o maua le 7 News o whaingoa parking ranger goals, mai se lau whasfu tolu sori ngā tu la fono e whiriwhiri mai ai e au fia I le tu I tafutawhane o se pusameli, fire hydrant, po se no whanga whale nā tura, a to ai male le o le whaapakaina le ta avale le driveway o lo lava whale, e whaasala I fo I oi le se le lua se lau valusfu tolu Tala Ausetalia. I se pepa o whaamtaranga mai le council pe o nā ofia le ripote le 7 News wa tā uai e leise kota po se au whainga te tauna whaamneina le ranger po le tusipaka pe tai na o lātou tā uai e ia lātou targets po se au whainga e taura iai I totonu na masina. Toi titi sputolu te simanima miliona nā o ina mai whaasaranga o tā vale Parmara I totonu o le sefulu walu masina. Tala muli, e leo masalo mia leo se tasi le mata upu o mawai se tino mariwa se tangata le marai tutu I le whae tua Gippsland I Victoria I le Vasanei.
Ma la wane leo I Korumbara Showgrounds I le tai au le asona nafi I le no fuanga na mawatu e le tino mani ua se alii. Fa mai leo leo I se tulanga masalo mi aise tasi le nei whaala manave a lo ta pena le dipoti mo le karana. O Korumbara e tu sa male se lau 2 kilomita I le tu I saute I se sa e o mele pone ma o lo wha au nei so e suenga I le nei mata upo. Tala nana radio Samoa mai Ausetalia wala wha fonga mai le nei fu yaso.